Jangmi ni phai inquiry ner kebar ni India Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong wangji. Khat-khatia long drugs abihak lembang raikom sai kheriding kachingna. Howard Khat constituency arlo Eklavia Residential School ahem ki kim kerang phan ner kep tang pontang lo. Kardom pinia daba Abirta long penili sami mirina hansepi pinia Abirtang ton pen chethanam sinang. Karbi Anglong district along India Prime Minister Barim Indira Gandhi pen Rajiv Gandhi wang det pen aphi puthot Sumindar adang along kedo aradatum aning ke hang lapen aning ke chethe naya Prime Minister Narendra Modi sitamik ke wangji Jangmi ni phai inkoraner kebarni Karbi Anglong wangji. Kewangji Jangmi ni phai inkoraner kebarni Phuloni constituency kaparlo loring thepia long India Prime Minister Narendra Modi nang humriji. Bangso puthak kedamtang Jangmi ni phai clear ni Adap por phai kep apor malom Matipong Arboretum Kam Craft Center Conference Hall along Mai Padukon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kechari Pona Mai along MP Horen Singh Be MLA Bangketom EM Atum Lapen MAC Atum Chetongdun. Bangso hut non nang keleji Jangmi ni phai krepo kretrok lapen kretrok silani Thoma Pharman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu nang kahumri jia puthak setami Chingki Chethan pon. Bangso nang kahumri ahut ari ka chirung tang ok chumprana song atumaphan check lapen tet ki untang atumaphan appointment alu ronte kangji. Kewangji Jangmi ni phai inkorener kebani Haurakhat subdivision angkang loring thepelong India Prime Minister lapen CM Sarma kewangji ahut kaddu kawe lak pliso se armu pachetong ponji pusi pachini pon. Lapen anparda Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong aparman thedung kaching thor asayemo ki klem ponji aphat long e som tekang jiputa nang pachini pon thu. News report Karbi Anglong Live. Kedamtang arkoi ni phai krehinia ni drugs abihak lembang Baba Hazarika aphan nepdet penaphi puthot drugs abihak lembang LH Rani Rao aphan nepon thulonglo. Labang soar lo sopena jok Bokajan SDPO John Das ahin pen kaprek drugs abihak lembang atum aphan kinebji abidi klemponlo. La so teng pen kedamtang Jangmi ni phai plia ni Adap por phai crazy apor ahut hom thongke braketom sabuna homalong ke thabet kaddu kawe gram pharo plira isi a heroin longponlo. Bangso hut kacherapdun bang hinya bang phuaphan sitami raikom sai khia tumpen nep ingnang ponlo. Kachingnang check bang hini laki Manipur State Purul Ahawar Thingba Khunau Arong Amerika Nani RS Asopo RM Surender Artanikan Hokebra hini lapen Khat-khati Police Station angka Borlengri Amerika Nilimo Asopo P4 Mau Artanikan Hikebra hini pusi pangthepon. Bangso along drugs abihak lembang along pen auto home registration number NL07F441 Suzuki S Cross car registration number AS01DQ565 Scorpio home registration number AS01806020 lapen tangka kereng lakit homra suri pokebra nyakep lapen ser rup kedo anta raikom sai khia tumpen chepari deng ponlo. Bangso sai along Bokajan SDPO John Das Penjalin si Bokajan OC Moblik Brahma, Khat-khati OC Raju Deora, Rajiv Bora SIUB, Nitul Saikia IC, Karagaon PP ASI Arun Kumar Nath, CRPF C20 Kem Bokajan lapen APRG Kem Bokajan, atun cherap cheto dunsi bangso asai denpon. Bokajan penanan terang Karbi Anglong Live. Karbi Anglong District Jasemet Inglong aso EM Khonsing Rongpie hin pen bor iponsi Haurakhat constituency angkang along Eklavia Residential School asahem kikim kerang ponasai deng pon bomlo. Lapen bangso ahem kikim piningkanang bong kepatang ponji aphansi bor ipon bomlo. Hawarkehat constituency kaparlo Jasemet on teronarong hidiang bong kaddo kawi chiri plik kebra phoso se along le along kedamtang suri hinira inquiry sianingkan
Preyachik Lopen Eklavia Residential School ki kim pangcheng ponlo. Bangso Eklavia Residential School laki EC Inglong asomati tribal students apartment ke panong pona school lo. Bangso school along uniform pen danglok ki chokijun kedo ke thak pen anparta kitab do anta akijoy pensi longji. Labangso school along amasi canteen, parking, both boys and girls hostel anparta school boundary wall kijuna lang supply pen chenglok garden, yoga hall, computer hall, dance hall, karate sports pen chenglok pinnangan modern facilities long ponet po. Non-elitum karbing long life pen karja bangke habar ke har labangso onteron habar labangso eklavia labangso school residential labangso model school ke kim kerang boma saya hem long sinin tum dolo ladak laan ingnampi ajo mate hape hidia josi lapson eklavia model school labangso asa hem ki kim kerang pon churu reune ladak local MSc mate EM karbing Thomas Council khonsing rongpi alang likabor ipon ajoini si labangso dak 45 bigha sosial long lelong si labangso eklavia school nang bilo labangso school nang bipen ladak isi ke the anga pirbi so se nang manlo si ladak alang litum ladak teacher tumdo alang litum ben lam the si arjona te ami yar bikho koman janibo bisari নমস্কাৰ 2016 চনত একলব্য মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুল এখন চেংচন হৈছিল আৰু 2019 চনত শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতন পৰিচালনা সমিতি যি আমাৰ সোসাইটি আছে সেই সোসাইটিয়ে ইয়াত 45 বিঘা মাটি একলব্য ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুলৰ কাৰণে আমি দিছো অলৰেডি আৰু ইয়াত আমাৰ MSc মাননীয় খনসিং ৰংপি দেৱে ফাইনেন্সিয়ালি অফিচিয়ালি ফিজিক্যালি বহুত সহায় কৰিছে গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতৰ লগতে আৰু কিছু ইয়াত আমাক সহায় কৰিছে Labangso school ahem non amat ki kim kerang tangtelang setami fan trok sikep an abangki tang pontang lo. Kardom karbing long life kelang ratun dan pini ni tum karbing long life team pen ladak habar ke hard labangso eklavia labangso model residential school labangso ke parja badim long sidolo tak total kado wefen 45 bighas doji ladak local EM mate local MSc khonsing ropi ala like bor ipon tengsi labangso eklavia labangso residential school nang manlo labang ilitum da Dr. Toriam long hang CM karbing Thomas Council ari ding pensi non labangso eklavia school labangso officially impupon nasi ladak ya hai bakinda okol ase yar school committee logo jorito ase tekhara opor ami সম্পূর্ণ কথাবিলাক আমি জানিব বিচাৰিম দাদা ইয়াৰ বিষয়ে অকমান ক'ব তো স্কুলটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে 2001 আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু হয় এতিয়া এইটো 1.5 বছৰ ৰানিং হৈ আছে হয় এতিয়া আমাৰ এনে স্কুলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ যোৱা এপ্ৰিলৰ 11 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে হয় তো এটা পুৰা 1 বছৰ হোৱা নাই কিন্তু ৱালটো আগতে মানে দিয়া হৈছিল তো তাৰ পিছতে স্কুলটো এতিয়া বনাই আছে তো আপোনাৰ 80% হ'ল এতিয়া 20% বাকি আছে স্কুলটো প্ৰায় হৈছে কিন্তু বাকি গাৰ্লছ হোষ্টেল আপোনাৰ এইটো বয়জ হোষ্টেলবিলাক অকমান অলপ কিবা এটা প্ৰবলেম অকমান লেট হৈছে কিন্তু এইটো হ'ল এতিয়া বৰ্তমান কাম চলি আছে আৰু খুব বেছি 3 মাহ ভিতৰত মানে আমি কাম শেষ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু এতিয়া Labangso school along pinso students atuma farman inghoi pharohini raplicap lapen arloso farman pharohini raplicap ang hoidoji News report Bikram Teron Karbiang Long Live Son krehinia lampen karbi recho phan ke pasuna puthak tong sekot pen rongarak ronghang rongbongalong pherang ke amai ke pha Jangmi po chiklo kedamtang ni phai hinia da por phai plia por ake hai ramsing rong hanga phan rechong hoi pen padam padipon igdar phi rong arak rong hang rong bongalong no namat ke karbia recho abetetlo bisar nim rokom arona jutang socheng plangra pen angthun sar saratum pen kipu tharve saru jangphong saru kalana lahon kachapahem phu ponja bangphu isi kabedera sonsi nangmanlo non hejong ke padam tang ake hai ramsing rong hanga phantong puthot pareng thujima mate akimia bang phu phanlo arnam pharo pen kiri thupo bonta donatum isonalam rong arak rong hang rong bongalong abangke inura pin po jong si nangdam rok pulote ni thom apor an inghong nangko
ke padam arni pen lakhasi ni thom pen aphiansi kaching kiching wa ever sai longji bangso tengjong silangdam lo pulote jangmi po ni phai clear ni anke ni thom ke plengar ni lo arnam pharo ki pudam pin po maratum ke jong ponang thek lakhai si amlong warong pen kewan senem alam ki insai thek the labang so phutha kedam tang akar birecho ramsing rong hang pen lam klar ka chepi pona lam the arju senang bây giờ thế bây con này thế mà chỉ là sao làm mà thế bằng này cái thạch long mà thế cái chính nhà làm gì thằng thạch cho gì bây giờ này thế bây con này thế là nó ông long sinh ta long Kristana sar là gì Kristana ta kalbi cái cái gì I don't think bisa này bolo mà tay trong phố sẽ làm gì tới đó là gì bằng vậy là gì mà bị Allah habis teman tabang si huri dam lo la sewan la nak nehong recong wano la si kopi polo nang ni aron architect se paman ni hak cinta yang ni thom theng la moi start theng pen bang koi lo panap tung cái chọc chéo luôn này thứ cái thing là cái gì bằng gì chắc là lapuson si ake hai ramsing rong hang karbi recho barim pen lamvoi chipilo adun thu recho agari pen tangka rong ithabaret labang so lamvoi kachipi pon lapuson henlo thế như cái học làm gì cái này thế là karbi recho cái này tháp du cái ini bagi ki sekai sini hang pin lah kaciangan tamu bang trok sini ada kita bang sikit kita mau tak kaciangan kusini pun lapan hiki ani hang pilan na lapuson alam the recho barim ramsing rong hang aphan ke chokche akoi the dung tokjir pen karbeng long life executive editor rong bong terang pen ka humri damahut pin potum nang pachini dunlo Bonta la hai hui ke jong pona lam thela ke aho kali pua lampen therang kya mai chop hapon lo tangka maha ke cho lampen recho barim ramsing rong hang aphan akoi ke wan ko ana ho mangso phuthak lamvoi ki pipona lam the lapuson henlo la mangge aho atari ke tok se de po nei ka ke kujam tam bak apo dolo konsil de pujama si em làm pin khá là năng chung bạn ấy thằng bác có chi làm sao Mr. Long có con nuôi lòng mà nên chung là có bộ phận này cái này là hukum hàng bộ hukum long tế năng chung làm mà tăng cao bằng năm hukum xin năng làm một tôi em chụp cái phải tăng cao năng lên dùng po lapuson si ongdung ason keklang alam kia phutha karbi recho ramsing rong hang tong sekot pen pherang kia mai rong arak rong hang rong bong long phapon lo ne no la ke dam gani bote konsil pen ke mang selai bor pon si tang kapichot ke yang tu ne tan ko ke nang yang ni wang meeting lang hang ke yang lang tai po ne ke mi le ama si chuang nam lang ko news report rongbong terang karbi anglong live Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district aphanta prabjin pen Armed Forces Special Power Act che ensedak nangji pusi Karbi Students Association atum pen state government aphan ke hang ke pasik Karbi Anglong district lapen West Karbi Anglong district ta monsam do nangji monsam ke do pen si Karbi Anglong district lapen West Karbi Anglong district ta ansi chingthur unji pupen Karbi Anglong aparman lapen monsam aparman si UPDS lapen song trok atum ta lamdon che toklo Lason si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphanta Peace Puamen pen doctorate aman pipa jirponlo Bonda Karbi Anglong arlo lapu an monsam dotte tapita suluk sodak atomon avi pinahut anta Karbi Anglong district lapen West Karbi Anglong district along riarlo along suluk sodak dolang puason si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Assam along riarlo Armed Forces Special Power Act aphan longri thongke bra hinyang bong pen longri sirke bafan
la soron pido pon thukok lupuk pangdak pon along Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong apanta la soron along di pon thukok la si prabjin pen la aron CN serak nangji pusi KSA Central Committee pachithang chunbang Muniram teron pen kehang pedo pon to keep a strict vigil so that we could prevent those kind of untoward incidents happening frequently in West Karbi Anglong. And to prevent such kind of initiative or to prevent such kind of untoward incidents, both the government of Assam and Meghalaya should keep a strict vigil so that no miscreants could create nuisance in the border area. Because of such kind of nuisance, with such kind of untoward incidents, the peoples living in the border areas, their life are insecure, their life are at threat. So we appeal to the district administration and also to the MLA of West Karbi Anglong district to resolve the border issue as early as possible. So also Special Power Act should remove from Karbi Anglong as early as possible so that the people of Karbi Anglong could live peacefully without any feeling any insecurity on their life, without feeling any insecurity on their property. Because as we are all aware that due to the presence of Armed Forces Special Power Act, many of our Karbi innocent peoples and many of the general public of Karbi Anglong have lost their life in the name of counter-insurgency, in the name of searching accused persons. So many people have feel insecure due to the prevalence of presence of Armed Forces Special Power. News report Karbi Anglong live Pinia Adap Abirta ke lapan sekang toniklo